terlebih di kita kumparannya pada Tanataus. Naik bulan tama pagkateon doon raja ni amang bumukta raja si Botang. Kami siang hasututong bulot amar Tanataus. Lagay di hasututong bulot di partikianon takas no kita marnatapak no yang lison masyaduman buhas yang kita Tanataus. Sahat amay tapas at pagkatanon pag minulit ka na doon. Jadi somani majahamu raja yang ginulit namin o puraja sihat o paroko do to persona hamu mang ginulit ng iba do ni suhut asa hamu man nang napan ni pagkatanon puraja yang ginulit ka o puraja diolog asa masale do wa ham dadul wa ginulit pasahat to pagkatanon partikianon pasatan man to ham dadul. Duduk, harus sekarang nak. Oleh tema yang mengandung nami amal Tanataus besar kamu perkataan Tuhan yang hidup guna kenapa belum kita Opura Tanataus wah kita naudong tubuh Opura siap Opura paroko sona sedang datang mau lihat mah so lima di kamu akhirnya nami Rajai Kaupunyur Dirok na dua katalit na ulit-ulit at pasturi-ulit Molhado lima nulaw na inuli mantong nagal panangko Takas yun sa dayo Siya kami na una ma Agay mo na yung sunto Ima siya yung puro na nataan Pasatama to ang masama nagagara sa manukul Manise Raja niya ang maruta Raja Sihor Patikyanon pasatama to Maulian lima ucapkan segala maulian lima di pasar mana di Tuhamuna Sarutna Raja di Ahadulinan yang di pada Jahamumahan yang dimuna berhiti lalipa tujuh hamunahan dari Raja Makatai di menarawan isi malukut Raja di Pangkota Raja Sekota Ope Raja Hadudi Udaru hari may di Bagasa untuk doon sereng Eropa Suang Sumanima di Hamuna Buru doon Benan alam yang mulia tanama Makatai tangi-tangi amang buru Opa tumalog silaw ng non asa sigub-sigub pamusuhan man. So kanya-kanya po wala natin balik. So sa manima di ako na